از چم جمعوان خوان نوری شیخ و هفسروک انجمن تاخین شیخ مقصود و اشرفیه کاک نوری دنباش نها ولاتیک جمرد بیجه کود بالافرین شر لتاخی دگرن حتی نهاجی شر بردوامه بمباران و توباران بردوامه بیشتر ایوار باش زاورس گلک سپاس واسه شیخ مقصود و اشرفی بیه سحق تجربه امو ایرش لسر حد و تاخان به سروبر دوام دکه نه انا زانم شیخ مقصود گروالات که خودی ارتش که خودی سلاح کوچک کی گرانه یان جی مدنین سفیدن امن انسان کتکارن نه چک و آلاون به کارتین راسی ترا بیجم همو جورین امن سلاح هم کارات جه توپ و تانک و راجمات همه و طیاره درون جی دو روژن سر تاخیر شیخ مقصود اشرفی نقدیانه یعنی بلکه 10 طیاران امن درخسته بین سر شیخ مقصود و اشرفیه همه لعاده چه حرکت چه به داویجینه زانه نتیجه ویجی پر بریندار شه بون یعنی شیخ مقصود و اشرفیه راستی روشه وان ناو شرکی وجودی داره شرکی یعنی کاک نوری امن زانه هبینه ده ویش مرا زلال بکش کرما خوره فروکه طیاره یا حربیه بالافرا شره کو لسر تاخی خلکی بمباران دکه نه اها يعني كان جبوا عم راس بيجن بله. يعني طيران حربي اثنين بس درون انتحاري انا بلكي زاني جاري 10 15 درون در داخل درون انتحاري نه اها نهاجی شر بردوامه نه بدنگی ايه ام به نه چک بدنگ بینه همه له نتیجه کی داوی هین در نکاتیه امن هشیاری ايه هسیاری ايه امن نه چه مسئول اشتادی دنگی چکان کیم بیه ام باور جکنگی و دنگی چکان باش جکنگی و اف بدنگی چه بویه یعنی بری چند دقیقان اما نیف ساعته بله اما نیف ساعت امن چک نیف ساعت حیانی 40 دقیقه امن چک بدنگونه آنها زانه چک بدنگونه کاک نوری گوتوبیج دانوستاندن پیوندی دنابراوه و پارێزگاریە حەلەبێ دە چێ بوویەش بۆ ڕاوەستاندنا شەر راستی جی قط نبیه جرا دائمی امن زانه تکلی و گریدان و راش نرخاندن و امن هی آنا هی اتصالات امن زانه زندی هنه یعنی نهاجی پەیوەندی هەیەش بۆ ڕاوەستاندنا شەر ون گەهشتنە ئەنجامێکێ یعنی انجام این تام در نکدیه لی امن زانه نقاشک یه هیه یعنی این وک امن یعنی چک بدن بونه اف دلیل گه اف دیتنه که ئەها باشە کاک نووری وەکی دنجی بریندارێەوە هەنە نەها ئەندامێ مەجلسا تەندروستیە یا شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە گوتکو بریندارێوان هەنە نکارن وان دەرمان بکەن و ئەف داخوازیە خۆ گەهاندیە پارێزگاریە حەلەبێ کۆڕێ بە شاندنا بریندارانج بۆ نەخۆشخانەیە دم بدەیانجی بهێلن کۆتاخەمێن تەندروستی دەرباس ببن ترى بيجم لامبر شيخ مقصود دور بيشكي قالك ظالم نايا يعني قريدان دور بيشكي هويتي وحشيتي هيا نا كاس كوني درباز شيخ مقصود بين نا كاجي شيخ مقصود داري برويجي زاني يعني رأي نادن حتى ما برأي سليم الأحمر جي ادواري همي هوا سور سوري جي ام كاد الناف تكلي ناف تشينو ام كاد الناف تكلي زاني ما خواست گفت اف شرب سکنه و امین اف برینداره دو داره روشه و زحمت در بازی امین خاصه باجر ببه ده تو برسیفی امین تام انسانا راحت بکه نواتیه یعنی به اوه خوفکه ما به برسیف ما اها اوین کو ایریش کرن ایرو یعنی ایریش شاوا دست فکر کاک نوری اجبر کو یعنی لگوری حکومته با او دبیجن حسده هرچ قاسی کو حسده التاخیتونه اسایشن دبیجن کوان آگر بس من پیکریه هونجی دبیجن وان دست پیکریه چاوا چه بوشر چاوا درکت بله نه دخوازم درای تلویزیونی وای امین هجارا گلک سپاس یعنی رای گشتی جی امین سر به نقطه
دو تاق سفیل مدنینه هجماره وان 400,000 دیتر یک بریگن افرای نادیگه ام کانو بن ایرشی سرجیا که بکن جبرگه گرادک چه ببی شهید و بریندار گلک دو برجواندی گلی شه مقصود و اشرفیه ده ایرش یدا چیه ام وی هنگی سر بسکن گر برجواندی یک جسدی هبه ام وی خمنینه ایسیان دائمی ابل پیشه ای دست پی بکن داوی جی ای وی دست پی کرنه ایرش لسر کنترولا ایرش لسر اوی بکن استیامین شه مقصود و اشرفی جبرگه هزی که کانو به ایرش بکن شه مقصود و اشرفی داتنه او چک اید شه مقصود و اشرفی چکی سفکه جبو پراسنه تاخه و امین چتان و امین دزانه یعنی نزانه یعنی ها بهانه ها حجته جبو ایرشی خرابا بکن جبو رایا گشتی جی دروان رایا گشتی جی بکن و مخابن شرم ناکن جیوان رسمی و حیای نرسمی جی وقت شیخ مقصود هیچ که پر مزنه تدیده ویل سرسوری و حلبه قد هفتشتنه شیخ مقصود و اشرفیه جبو دیالوگ دائمی حاضرن لی ام اتفاقی یکی نیسانه اما به هم را مرکریه و امضا کریه گر اموت اتفاقی حرمت نکن قالوا مقيمتي ما يتشبه نا او اتفاق ما قلتي اگر بس چک بدنگ بن بله ليه جوير وجه حياني نا چنگ بدنگ ندونه بله دائمي ارل سرطاخيانا دو نا درون انتحاري لجام شيء مقصود و اشرفي تنانا ام بيليه زاني عمشات و حمزات برای آریکاری دولتی ترکیه با امین بالا فرنا دادن برویجی یعنی دبین ایرش به درونا چه بیه tam aksiye. Az minakî tara bidim. Minakî. Vê sibê bi du dirûna em ê li şiqeyê girêdayî Şêmaxsûd em ên êrişek intîharî bi teyaran çêbû. Ew êrişan însanek şehîd ket û di însan jî birîndar bîn sebebî. Hiştî wê zanê hişyarî wek hişyarî yani wek hişyarî ji bû wan hema zanê di cida jî wek bahanakê dan nîşandan hecedekî kanibin zanê êriş bikin. همو چاکت گران وقت دبابه موجود وقت تو به 125 به کار تینن آنجا دولت لنبر دولت به کار بینه تو به آتی استعمال کردن امین تانک تین استعمال کردن راجماده سواری خواه تین استعمال کردن اجبروی جی امین عشوایی به سروبر ایش سر داخل کردن ده انجام ایدان زانه هجماری که مزن بریندار و شهید جی شی بود کاک نوری تانک در باسی تاخه کرنه تانکن ارتشا سوریه نه کل تاخینه استارا دوره بیشن به دهان تانگ لدردوری شیخ و اشرفی و بنیزه دهه به دهان نه یک و دو سه به دهان ایدن همو به چکت گران امین دواری لیرمون هایه جوه ملیت زانه قصف دکن شیخ و اشرفی دیدن نختاکی دخواستم باله تلویزیونی و بکشینم سر همجی راستی ها که نه نتیجه شاشتی کارآینی چک او گلای وان دارن باجر دکبن وقت حجت که دیدن شان دبی چه دبی قصده ایجی سر باجر کریه تو جاران نه یک جسدی ام زانه ملتی سیبی ام حرمت کن و مافیا وان دپارزن ام ناخوازن یک انسان جی بریندار ببی بروی جی به حجته بکارتینن امین مخابن زانه دولت جی وقت حکمت دمکی جی دکشه نوا خفکنا و سر رای گشتی جی وقت قصده دبین رومیگه قصده تنایه نه توپ هایه سلاحی چک گران شمازو تنانه مدنی نه راسله اما اراده مدنیان جه توپ و تانگی وانجی هبای استره جه قواتتره حجبت امین شمازو اشرفیه به جن و میر و کال و پیر و زاد و خوتقه برسیفه هر ایریشی کی خوف بدن باش کاک نورید داویده تو ویج مره تا کز بکی پشت راس بکی تا گوت کو هون سر خطینه لگل پارزگاریا حلبه هولدان بردوامه دبکو دم نزیک لپیشیاما آگر بس براغ هاندن ام دوی هیویه دانه راستی جی ام نا خوازن زانه تو کس نبرین ببینه شهید و کبه جبرگ سوریه تیر بیه 14 سالن کشتن و لسر هویه لسر انتماع يعني لسر نفيس انسان تي كشتن ام خوازن في مرحله بديالوج لسر ماسه
وەک بران بەبڕۆڵینن ئەم بێت چارەسەر بکەن هەلبەتجی مەڕۆژێکێژی تێکلی قوت ناکریە دائیمیژی تێکلیانە ji bo pêşîgirtin li xeterîkî li qetil'amekî mezin eman li hember taxê em rênzanê nav dixwazin bikin zemînê wê em rênzanê zemînê wê neanîne lê ev koranî çekit guran helbet zanê yani bêriye yani açık e her kesî da yani çi qasa wehşiyet li hember gelê Şêx Mesûd Eşrefî kîn û nifret çi qasa heye na em dixwazin diyalog daîmî adareyê televîzyonê roda û hêca em barayê giştî jî dikin em barayê Kurdanî nav çar beşî Kurdistanê jî dikin em baraya giştî Sûriyê jî dikin û bi taybetî Helebê jî dikin em miletekî medenî ne sêfîr ne em ne aşiqê şerin êgê şer red dike em zimanê diyalogê li ser masê lê ew îtîfaqê hatî çêkirin divêge em hirmet bikin yek ji wan îtîfaqê dixwazim sar bêm heqê çek bêdeng bê şer bi dawî bibe diyalog li pêş bê êdin jî ew xusûsiyet ê her du taxan dêlê çandî seqafî perwerdê û îdarî da em ên qebîl kirine li îtîfaqê yekî Nîsanê de qebîl kirine divê şermeke ki zane em îtîfaqê xwe pêlênin şermeke em îtîfaqê xwe hirmet nekin hev jî ez ê çak bêjim ji ber ku derdorî Şêx Mesûd Eşrefiyê em ên ev çete ê Bexdayî ev çetêge li ser pere dişoxile bi pere dişoxile yek ê didê îlamê wanî mecûr ê bi kirê dişoxile yani ji ê di tewcîhat û tehlimat û perspektîvê dewletî Tirkiye pêkirînin lê Sûriyelî jî helbet heqa rojkê nêz li ser masê pirsgirêkê xwe bi xwe çareser bikin ew ejendayên derva em red bikin em ejendaya gelê Sûriyê bidin pêş em vê welatî ji vê padaxê vê em bên tevlevê ji vê krîzê ji vê qeyranê derxînin aramiyê li nav sahê navnetewî da em wek welatek demokratîk em bên ne merkezî biratî maf edalet pîvan tê hebe مالات آوا گلک سپاس بوده برز نوری شیخ و هفسروک انجمن تاخن شیخ مقصود و اشرفیه لحلبه هرج